Pemirsa pengangkatan guru honor dados PPPK mewesana majeng sekolah swasta. Sangkaning sawetara guru sanes sedurungnya nih ngajahin ring sekolah swasta, ri sampun lolos PPPK mewah swagina ke sekolah negeri. Guru sane lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK antuk SK-nya nih ketarkayang tedun ring warsani mangkin. Rau mangkin tenaga guru sani keangkat dados guru PPPK wenten sama sia da senem diri sani magena ring SD miwah SMP negeri sani selami puniki kakirangan guru. Indika inucap ngawinang sekolah swasta mewah guru tur nanin lunas bantuan saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Kota Denpasar. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Kota Denpasar ninengah sejati mausang sani mangkin ake guru-guru SMP swasta sani kelangan guru santukan ipun sampun lolos PPPK. Guru sani lolos PPPK mejanten pacang mekarya ring sekolah-sekolah negeri inggian SD Wiadin SMP ring Kota Denpasar. Santukan selami puniki sekolah ring Denpasar kanton kekirangan guru. Guru-guru sani lolos PPPK raweh mangkin durung mapindah santukan SK nyane durung tedun. Silih tunggil sekolah swasta sani akeh guru nyane lolos PPPK inggih punika SMP Widya Sakti Denpasar antuk roras guru. Santukan dase guru sampun lolos PPPK sekali guru ngeranjing masa pensiun. Asa punika taler Kepala Distikpora Kota Denpasar Ana Agung Gede Wiratama Matutang yening akeh sekolah swasta sani kekirangan guru. Saking sama siada senem guru sani lolos PPPK akehan rauh saking guru swasta. Selanturnyane ipun pacang wedar ring SD miwa SMP negeri ring Denpasar santukan akeh taler sekolah sani makang tur nunas wantuan mangde karuruhang guru. Dani sampunanin ngerereh ke sawetara kampus nanging samian durung side nyangkepin prasarat saking swasta. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.